Acara ini disponsori oleh Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku PMK dahat mausana majeng krama saning limbak ring sektor pertanian. Punika mawinan pemerintah keabtian ngicenin penampen pini becik di sejeroning megat penglalah PMK. Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Master Mausang ring tengahing pandemi COVID-19 krama ring Gianyar akeh saneng ngandelang sektor pertanian. Petani Gianyar akehan saneng limbakang peternakan bawi miwah sampi. Nanging ritat kale pengelola PMK limbak mejanten perekonomian krama memocol turkaon. Anggota fraksi Golkar puniki talang medarang ring Gianyar kasus PMK pertama kepanggih ring desa Medahan Belah Batu. Pemerintah mangda mastikayang panglala PMK inucap side ketampenin becik. Kaabtiang taler, pemerintah muatang nyiagayang genah isolasi terpusat ring sampi sanikeni PMK. Gusti Ngurah Anom Mas tengah wawahin pemerintah Kabupaten Gianyar patut digelis mapi dab-dab ring sajroning nambakin panglala PMK ring sampi. Silit tunggal nyane melarapan nyiagayang tur ngelimbakang vaksin ternak. Tetujuan nyane mangda side digelis mangge herd immunity. Wirnanya Bali Pos.